yo, fuck. Ćao ljudi, 10 ljudi. Evo me u Hunger Games. Htio sam da kažem ono yo guys, ali ne uspeva. Nije lako biti neki tamo youtuber. Malo pre sam pokušao da snimam, ali se nešto server zajebo i propao je pokušaj snimanja. Da. O, pa lijepo. O, lijepo. E sad, idemo malo da nađemo nekog lepog gospodina Chest. Samo da ne crknem. Jel da ne upadam u neku rupu kao prošli put. Ja, onako, znate, igrali s njimo. I jedan put upadnem u neku rupu i isključi mi se server. Pa da ne poveruješ ja. Fuck! Vidi koliko bataka! Joj. A nigdje ni traga ni glasa od Chesta. Joj, živote. Finalni deathmatch počinje za minut, a ja ni hrane nemam. Samo imam nike patike, štap, strele. Da strele mogu da pretvorim u batake, bilo bi baš fino. I da štapove mogu da pretvorim u batake. Svaka, da samo nađem jedan chest sa lepim stvarima. Samo da... jedan chest. Ne tražim ja 50 chestova. Jedan chest. Evo sad da nađem jedan chest ovdje. Pre nego što počne mutavi deathmatch. Eno ga gore jedan. Please. To! Yes! Daj, umri. Umri. Pobedio sam! Uhu! Od nule sam otišao na... Od dna mora sam otišao u svemir. Znači od dna do svemira! A ništa toga ne bi bilo da nisam našao onaj chest. A teo sam se predam i da isključim kameru, da prekinem da snimam, idem da spavam, pošto večer, eto. I tako ljudi, počet ću da snimam puno Hunger Gamesa, zato što, pa jednostavno sam shvatio da puno poznatih youtubera su na YouTube samo 2 mjeseca, imaju 10.000 subscribera, a snimali su svaki dan po jednu epizodu Hunger Gamesa i stigli su do 350 epizode. Dobro, nisu mogli do 350 zato što su snimali 2 mjeseca, ali do neke lepe 60 epizode jesu stigli. What the fuck? Dobro, to je bilo to za današnju epizodu Serbian Games Super DJ-a. Nešto nisam snimao, ali mi se zezno kompjuter i dobio sam Sony PlayStation 4, ali to sad nije bitno. I da, vidimo se u sljedećem klipu, do tada, čao!